Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yari in video na to nagbalik amuin pag-record sin pagpatarang pagbukis sa kalawungan sinambok mobtadi ki Ahmad Imbing amuin nagpapasaplag sin kabitahan iwan sin kalawungan niya utungon niya mga manos ya pa akida kalawungan pakatigidlo man sin subahat. Biyayaon in video ini amo na in pagbukis na to kalawungan niya tungod pa akida sin mga sahabat amo in panimbabaw sin judge sin Allah Ta'ala taas sin aras niya. Ang jawab kalawungan ni Ahmad Imbing tungod akida sin mga sahabat radhiyallahu anhum panimbabaw sin Allah Ta'ala aras niya. Video niya ini siyabot na rin di mga sahabat, mga nakaunayat to, mga tabiin. In akida nila in Allah Ta'ala na naimbabaw aras niya tina sipat sin Allah Ta'ala in na naimbabaw aras. So habiyaon matuin maksud sin video na to amoin bukisan in kalawungan niya yato amoin piasaplag niya hula. Sambeto dungon na to na in himumungan niya. Kami ito'y pakasabukay, no? Ikaroon ng rahim. Alhamdulillah. Itulah mga sumusunod. Makulang. Binansat, doon nasabot na mo kain na tungod sinamuin mga firak at tawagkatumpukan si manusia, simu na mag-iitikad siya in asal muttafaqsan ka natin niya tayak kata magkahagad ar-Rahmanu ala al-arsh istawa ila Allah na nanay bango arash sa Quran dia tumakadjari na pihon makufur kita kang kanto na pihon. Okay. Tinaitipak ingkatan in Allah subhanahu wa ta'ala na naimbabaw aras di kuno manjari na pihon sabab makupul kita atin Quran na maita munin ar-Rahman ala al-arsh istawa tinain Tuhan Rahman bayang ulungon bayang kasinghon na naimbabaw aras. So kaya andong kung tabang unuin explanation niya tungod hapag panimbabaw. Sumagawa impagparatsyaya tabi hari so aul mga tao magparatsyaya datlaw niya yung kila datlaw niya si Tuhan na naimbabaw aras. Ano sa kawakan ta mga kakitab-kitaban diha? Akwal at kaptangan si mga ulama na kauna. Okay. At beta niya aw nagtakila judge in Allah Ta'ala in na naimbabaw aras. Tinilong na beta kasulat sa kitab akida si mga ulama na kaunayat to. Judge in Allah Ta'ala in na naimbabaw aras. Lungo pa pang unim bisaran niya. Kubus na imbisaron ta na muna amo in kaptangan isa batawa kapan dapat si kamataunan mga ulama. Dahil nakauna din ang mga sahabat sampai pauling ulama. Okay. So biya matunag ta pa point si imbisaran niya. Sa imbisaran niya biyaon amo nin akida pandapat sing kamatauran din ang mga sahabat, ang mga nakauna ulama. Tinain sabot nito nakauna din ang mga maniyati ulama na may judge in Allah Ta'ala in na naimbabaw aras sa talong na nasulat ang mga kitab. So, meron na siya papandapat atin niya mon pamaham at wakang papanaw si mga kamatauran tinangyanan ni mga sahabat si mga kaulamaan na kauna radiyallahu anhum. Uno in na naimbabaw yaon nabi na siya po sinambog magulang ipagpanay mo sin Allah aras sifat istiwa yaon sifat. Okay. Tarang. Dan ipagpanimbabaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, sipat niya innanimbabaw, haaras amatin akida si mga sahabat, iwan si mga ulama na kauna radiyallahu anhum. Di kita may makatugila ng tajak, pasal in kita ini makat kita ikad sa mga sahabat. Okay. Jadi di mo manjari, di ko manjari mag-itikad, jat in nanimbabaw. So, makat kita itikad si mga sahabat. Matarlangin mamungan niya. May sahabat na pasal sila yung murid si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na nung Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yukilhi
Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bain al-Firaq, خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته. إن الله سبحانه وتعالى berpanjang dengan arsh إظهارا لقدرته, pagpatajalli, pagpatampal sin kudratnya, la makanan lidatihi, bukan pagtampatan sin jati. Artinya, ayo kamu tuh tidak jat sin Tuhan ini, dalam mabasin arash, may tayo arash yun, tempat. Dalam Imam Syafi'i rahmatullah alaih, كان الله ولا مكان، إن الله سبحانه وتعالى أوسع كرياسة ولا مكان ويرون يجمع tempat، وهو الآن على ما عليه كان. In kaun sin Allah subhanahu wa ta'ala bihaun ni kada sin kaun ni karya sali. In kaun ni karya sali lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis dalam sahih Bukhari. Kana Allah lam yakun syai'un ghairu. In Allah subhanahu wa ta'ala awsya karya sali hawayrun bainun katan. Wayrun pen langit, way pen bumi, way pen dum, way pen adlaw, way pen tempat, way pen waktu, wayrun katan awnen Allah subhanahu wa ta'ala. In sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala istiwa na lain babaw anyan azali, di makna wayrun bainun katan awnen sifat sin Allah na lain babaw. Okay. Di na kita matupa hinapusan. Ito na matarang kaya pamong niya. At niya akida sin sahabat in sifat sin Allah Ta'ala in na babaw haras si Mahabasar. So, siyabot na ingkaul hi Baginda Ali namin nasabot ti Imam al-Baghdadi, Abdul Qahir al-Baghdadi, kitab ni Al-Farq Bain al-Firaq. Sumagawa in kaulet to. Siyabot ti Imam Abdul Qahir al-Baghdadi, kitab niya Wayru'un Sanad. Sambil mga ulama Asy'ariyah, tiyatay ba nila Wayru'un Sanad. Wayru'un Sanad. So, yung problema rin di, imang Asy'ariyah, amin niya akaran ni Ahmad Imbing ini. Yan nasabot ti Imam Fakhrur Razi kitab niya. Masin usul nila hati niya in hadis ahad, hadis sahih sa ahad di man jarihi pagdalil akida. Sa simbokon siya zanni, bukon siya qat'i. Hadis ahad, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih sumagwa di siya manjarihi pagdalil akida. Sabihin siya zanni, bukon siya qat'i. Biyayaon, in problema mga Baginda Ahmad Imbing ini, inkaw li Baginda Ali wayroon sanad, amo inkawaon nila pagdalil. Sa tayaon niya kaya pagdalil bahas akida si mga sahabat. Kauning kawaon mo. Kaw li Baginda Ali way sanad, at tawakan, hadis sin Rasul sahih sa khabar ahad. So, ang bukit to rin ang mga ipangasubo. So, kaya yung pagkalong niya akida sin sahabat, niya inanim bawa sibat sin Allah Ta'ala, mari kita pakaw si mga sahabat, kita untabang bunal kain kabtangan ni Ahmad Imbing. So, irina, basta unta na ay nasabot ni Imam Ibn Abdul Bar, bukti ng mga ulama sin Mazhab Maliki, inasabot ni Imam Zahabi Kitabul Ulu, Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Marina kita tinakala al-Imam Allama Hafizul Maghrib Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Bar al-Namri o al-Namri al-Andalusi sahib al-Tamhid wal-Istidkar wal-Isti'ab wal-Ilm wat-Tasanif al-Naswisa. Tinasabot na rin di amaningan ni Imam Ibn Abdul Bar, din siya Andalus. Kitab niya Tamhid, Istidkar, Isti'ab, kasi mga taalipan niya lang tayo mahalaga. Nalaman tayo ila syarhi hadith nuzul min al-Muwatta. Miyabot man siya paglilay sin hadith nuzul at tinaman pagnaog sin Allah Ta'ala pa langit dunya. So agi nilang na hada hadithun sahih lam yakhtalif ahlul hadith fi sihhatihi. Tin hadisun nuzul hadis sahih
wayroon long na nagsulang yung mga ahlul hadis, akasahin niya. Uslang na wapihi dalilun anna Allah Ta'ala fis samai ala al-arsh bi fawqi sab'a samawat. So in kauli Imam Ibn Abdul Bar, ulama nagkauna in Allah Subhanahu wa Ta'ala at asin aras. Fis sama, langit at asin aras. Din arasin Allah Ta'ala at taas pasin pitong lapis langit. Kama kalat al-jama'ah. Nabialaw na kaya pamongsin jama'ah ng mga ahlul ilm. Wa huwa min hujjatihim alal mu'tazilah. Tinamatulong na yun hujja dalil nila mga mu'tazilah. Sambil mari. Mari ang punta mong kawaunta iniri. Abun niyakal din ijma. Kunin ijma si mga sahabat tungod hadith, tawakan nusus, Quran wal hadith tungod sifat khabariyah. Lang niya. Wakala Abu Umar aidan, Abu Umar. Ajma' ulama'us sahaba wat tabi'in alladhina hamala anhum at-ta'wil. Tina ijma' mga ulama sin sahabat. Iwan sin mga tabi'in amuin dia kanila in pagtawil at tinaamuin nisbat kanila nisbat kanila pagtawil qalu fi ta'wili qawlihi ta'ala in aki nila tungod pagtawil at pagtafsir palman sin Allah Ta'ala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'um. Ini palman tinya utapamhon tinawero din mga buat manekad Allah Ta'ala ini kaupat nila. Tinayin makna niya lang niya huwa alal arshi wa ilmuhu fi kulli makan. Tina ijma mga sahabat pagtawil at pagtafsir sin palman ini in Allah Subhanahu wa Ta'ala nanay babaw aras in ilmu niya lang na fi kulli makan. In ilmu niya sakopin katan tempat. Wa ma khalafahum fi dhalik wa ma khalafahum fi dhalik ahadun yahtajju bi qawlihi. Tinawero ulong simulang kanila hang katao amo imahinang dalil imumungan niya. Tinawero simulang. Din mga ulama amo inaagaran amo mahinang dalil himumungan nila wero simulang. Tin sila katan ijma in Allah Subhanahu wa Ta'ala na naimbabaw aras niya. In ilmu niya nanakupi hakatan tempat. Usdayari pa supaya matarang. Demikian niyakal niya rasim ijma. Wakala aidan ahlus sunnah mujma'una ala al-iqrari bis sifatil waridati fil kitabi was sunnah wa hamliha ala al-haqiqa la ala al-majaz. Dahil di impalman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tawakan in hadis tukod pa sifat khabariyah. Uno, pahamon mo siya majaz, parail, paanggil, at tawakan hakika. So amoy ni inyakal hi Imam Ibn Abdul Bar. In ahlus sunnah, di mga sahabat, mga tabi'in, tabi'in, ijma sila kata na pag-ikrar. Sin sifat. Amoy nasabot lang na kitab, Quran, iba sin sunnah, wa hamlihi ala al-hakika. Tinadahon siya pa hakika. La ala al-majaz. Bukun siya majaz. Hati na bang in Allah Subhanahu wa Ta'ala nagpalman, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. In Allah Subhanahu wa Ta'ala na naibawa aras, bukun ito majaz. Bukun sifat. Ima ni hakika. Matan impanay babaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matan. La alal majaz. Illa annahum lam yukayyifu shay'an min dhalik. Malingkan long na sila, mga ahlus sunnah, di nila ihantang. Di sila maghantang. Di nila ihantang panay babaw to in sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga damikyan ito. Wa ammal jahmiyat wal mu'tazilat wal khawarij fa kulluhum yunkiruha wa la yahmilu minha shay'an ala al-hakika. Amo na ini. Tani mga jahmiyah, mu'tazila, khawarij, ingkatan sila tulong niya, ingkar nila, tinasiulak nila,
wala nila dia hakikat. Ya dia nila majaz. Biadin hanggang sin hakikat iban sin majaz. In pag-istiwa sin Allah Ta'ala bang hakikat tinajat sin Allah Ta'ala aning babaw bukon sifat niya. Pasal im mga Mu'tazila, im mga Jahmiya, long nila bukon sifat sin Allah Ta'ala naning babaw. Tin Allah Ta'ala ta'wilan nila pa ini nagdato atau nanakop, nagnakura, biyato. Tinadian nila pa majaz. Tinasifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yari matarang ijma'in ahlus sunnah, tinahakika, matan, in pag-istiwa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Wa yazumuna anna man aqarra biha musyabbih. Tinain akin nila si mga Jahmiya, Mu'tazila, bin Khawarij, tinabang mangkaw mag-i'tikad in panimbabaw sin Allah Ta'ala hakika tinajat niya itungon nila musabbih. Kaya nakanda Ahmad Imbing. Manglaw mo na nimbabaw jatin Allah Ta'ala yanong kamusabbih. In Allah Subhanahu wa Ta'ala biyat to nagtimatampat siya aras. Yan. Wa hum indaman aqarra biha nafuna lil ma'bud. Na in sila yung mga Mu'tazila, Jahmiya, iban sin Khawarij, iban sin kaibanan nila, ang mga nag-ikrar sin hakikat in panimbabaw sin Allah Ta'ala tawakan hakikat in sifat sin sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bakum majaz in sila long nabiyan niyapihad nila in tag-ipon. Tinaniyapin nila tag-ipon. Kauli Imam yari in follow up Imam Adhabi, sadaqa wallah fa inna man ta'awwala sa'ir sifat وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب. Bunal lang ng kabtangan ni Imam Ibn Abdul Bar, tinaysiyo in tawilan niya, in katan sifat, na dahon niya imaana yung pamajaz, namang dahil ito pa sumulab, at dumugtol, in kabtangan niya ito pa, ini hakikat niya ila ta'til rab at malawa in kamattanan ta'tilin tina malawa in kamattanan sin makna tawakan in sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wa an yusabihal ma'dum at sifat min Tuhan wa yurun ma'dum. Kama nukila an Hammad bin Zaid annahu qala mathalul jahmiyah ini hiyantang niya lang hiyantang sin Jahmiya, biya lang sin kauman, biya sin kauman, tawakan tumpukan mamong sa kalo fi darin na nakhla, biya lang mga tumpukan mamong sila, aw nakhla tinabi hulma, abay na mo, kila laha saaf, kala lah, tinawag mo siya asubon, magdawa siya, awlong na hulma abay na mo, asubon mo siya, on saaf, biya katabi agyakay, at tawakan paipa niya, kalula, tinawero lang na paipa. Kila falaha karab, kalula, kila laha rutab, wa kinu, kalula, kila falaha sak, kalula, kila fama fi dalikum nakhla. At ini balikan ko, aun tao, takan tumpukan magpamulong niya, aun hulma abay na mo, asabon mo, aun gyakay niya, ang naweroon, aun paipa niya, aun biya ini niya, tinasipat niya biyan in yasubon niya, aun batangan niya, dinay nila tukatan. Samantara, dinay nila in sipat sin hulma, na fakil, tinakil, fama fi darikum nakhla. Mabiyat tulong, nabang nyo dinay katanin sipat sin hulma, weron na hulma abay niyo. So, ngayon, biyaw mari kita sa buti Imam Al-Qurtubi, Jami' al-Ahkam, Al-Quran, mari na kita magtilong niya, wala yunkir ahadun minas salafus salih annahu istawa ala arshihi hakikatan. Wahiruun din ang mga salafus salih, nag-ingkar in Allah Subhanahu wa Ta'ala na naimbabaw hakikatan na taas in aras. Yung mga salafus salih, wala sila nag-ingkar. Impanaimbabaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aras, siya matan hakikatan na naimbabaw aras.
Tinabukon sipat na nanimbabaw. Mga mag-ingkar, inadto, simulang si ijma. Mga imiyan, in akida sin sahabat, akida sin mga salapus salih, in nanimbabaw sipat, siyulang niya in akida sin mga sahabat. Bena sin explanation ni Ahmad Ibn Kaina. In akida ko sin sahabat, sipat. Nabiyaon, beta tamang unin akida sin sahabat. Waslong na makasal arsa bidalik lianhaw azamu makhlukati wa innama jahilu kayfiyat al-istiwa. Waro nag-ingkal misan ng katao, waro nag-ingkal misan ng ang katao salapus salih, na sabon nato lang ni Allah subhanahu wa ta'ala nag-istiwa na naimbabaw siya aras niya hakikatan timatan. Pos mari kita tulang na wa innama jahilu kayfiyat al-istiwa fa innahu la tu'lam hakikatahu. Bawa lang niya, di nila dya kaingat tamang unuin kayfiya hantang si pag-istiwa. Sabab sinuero makaingat sin kamatanan sin judge sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-istiwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pos pagdalil na ingkaw ni Imam Malik. Imam Qurtubi, nag-i'tirad siya, ini kuwasin ulama, naqulu pa Allah ta'ala, wartifa'uhu ibaratun an uluwi majdihi wa sifatihi wa malakuti. Ini i'tirad nga tawakan khilaf niya kima sa ini kausing kaibanan. Al-muhim, inyakal tarendi, wayro na nag-ingkar misan hangkat o rin ang mga salapus salih. Mga sahabat, tabi'in, wayro nag-ingkal misan hambuk na yung kanila, asabun natun Allah subhanahu wa ta'ala nag-istiwa sa hakikatan hataas sinaras niya. Tapos bayaon, Imam Qurtubi, nagpukay siya sa simpapanaw niya. Bukod na ito yung kwanta amuin, akida sin salapus salih. Okay. Yung marin nakita pa, matarang na ito, tinaniyakal na yung ijma, si mga sahabat, in Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatan, nag-istiwa sa aras niya. Tapos in mga sipat na sabot, sin istiwa, ambog na rin istiwa, tinihakika bukod siya majudge. Matin ijma si mga nakauna. Na pagka-ijma sila, hakikatan bukod majudge, mas sakitasin ini kaul si mga sahabat. Ini umul mu'minin, Zainab binti Jahash, kaunan niya kanat Zainab tafkharu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam tafkharu ala azwajin nabi taqul jawajakunna ahalikunna wa jawajanillahu min fawqi sab'i samawat. Kaul hi Zainab pagbantog niya mga kaasawan sin Rasul. Tinaing kamulong na biyan, piya asawa kamo sin ahli niyo, piya kato piyagwalihan kamo sin ahli niyo. Tinaing nagdilat kanin ijin, piya pagbana kamo ahli niyo. Pakin akulong na Allah subhanahu wa ta'ala inagdil kako ijin, tinapabanahon siya para Rasul, tawakan nagwali kanin Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah subhanahu wa ta'ala mimpaw kisab isamawat. Yato siya taasin, pitong lapis lang natin, ima na rin din, nanayimbabaw si aras niya. Alal hakika. Yari pa yung call niya kaya, support din doon. Okay? Papirayatan ukhra, kalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawajanika ar-Rahmanu min fawqi arshihi. Biya katulong labihan, piasawa ako kay mo sin Tuhan Rahman, insiyat niya, dain ha, hataas pa, nanayimbabaw si hataasin aras niya. Yung call si Zainab binti Jahash. Dain kan Abdullah bin Mas'ud, nakal al-arsu fawqal ma, in arasin Allah ta'ala taasin tubig, wallahu fawqal ars, la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. In Allah subhanahu wa ta'ala ataasin aras niya. Puslong na yan, wayroon makalibon, tinaingkatan, la yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. Tinawayroon makalibon, ang buko uno-uno, pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga hinang niyo. Tinabukis katan pa Allah subhanahu wa ta'ala hinang niyo, kaya kikitaan niya katan, kaya ingatan niya katan. Insahid din Allah subhanahu wa ta'ala taasin aras niya. Tinahakikatan biya na sinasabot, amun niya kalin ijma si mga sahabat, iwan si mga salapus salih. Kauli Abdullah bin Abbas, inna Allah ta'ala kana ala arshi, kabla an yakhluqa shay'an. Allah subhanahu wa ta'ala, nanayimbawa taasin aras niya,
wala niya papiapanjari inhambukon uno. Tinawero pa sabab in aras amo na panagdaan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya papiapanjari uno puas na aras na Allah subhanahu wa ta'ala na babaw na siya taasin aras niya. Hada yadullu ala uluwihi ta'ala. Tinaman ng joke sin taas. Panay babaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hatta qabla khalqis samawati wal ard. Idhu ala arshihi la arshu alayhi. Tiniyain Allah subhanahu wa ta'ala na naimbawa tasin aras niya, tawa kanatasin aras niya, bukon aras niya ini hataas niya. Okay. Demikian kan Abu Bakar Siddiq, kala radhiyallahu anhu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah fis sama' hayyul la yamut. Matampaling kaulhi Abu Bakar Siddiq. Sisulong na magtag-ipon ka Muhammad, na Muhammad, tinin Rasul, na mapat na. Sisu in kaunan niya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala hataas si langit, amuin, buhi kakal di magkamatay. So, bilang nakal na, sabon natin Allah subhanahu wa ta'ala, hataas si langit, buhi kakal di magkamatay. Huwa qaulu Siddiq Habibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalifatuhu wa abu zawjati Aisyah wa sahibul awwal wa qami'u ahli ridda wa hadha qauluhu bi anna Allah fi sama' yatba'u fi dhalika nabiyullah ta'ala. Qaul sin Aisyah waktu amuin natuhuma tiniyaka natawad ang bisara siya nakaalam mo din ang mga namuno kan Usman. Ang alimallahu fawqa arsihi anni lam uhibba katlahu. Tinikaingat sin Allah Ta'ala long niya, in Allah Ta'ala hataasin aras niya, na nabawa taasin aras niya, inaku, bukong ko kabayaan in bunuon ni Usman. Tinishahid na rin din Allah Subhanahu wa Ta'ala na nabawa taasin aras niya. Demikian kausin tabi'in, Sulaiman at-Taymi, لو سمعت سليمان التيمي يقول لو سئلت أين الله لقلت لو سئلت أين الله لقلت في السماء. Bako lang asubon hauno in Allah subhanahu wa ta'ala, isang mungkin Allah ta'ala taas yung langit niya. Tiniriwati Bukhari. Yan. Yari mga takhrijin hadis. Kauli Mujahid, muridhi Ibn Abbas, sahabat. Murid namang imam si Mufassir. Yaman yung kaul niya. La yakhafun Allah fi sama. Ang kaul lang niya. Tafsir na sin istawa ala arshihi. Ala al-arsh. Tinanay babaw si aras. Allah Ta'ala tasil langit. Tinanay babaw si aras. Kauli Abu Ayyub as-Sakhtiyani. Ilong niya. Wadakar Muslim qal innama madarul qawmi ala yaqulu laysa fis sama'i shay. Tani mga Mu'tazila, tani maksud si mga Mu'tazila kana sila nagnapi ini sifat sin Allah Ta'ala tawakan bukon jat sin Allah Ta'ala innama nin babaw haras sabab ini tikad nila. Tani point sin bisara nila pagnapi nila wayroon ang sulakon wayroon Tuhan taas sa langit. Mga mga Mu'tazila. Kan Imam Auza'i, yari lang na kunna wattabi'una mutawafirun naqul inna Allah azza wa jalla fawqa arshihi wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifatihi. And kami lang na si mga tabi'un mutawafir natin na mutawafir sila tinanin doon, available sila doon. Mamung kabilong niya, in Allah subhanahu wa ta'ala hataasin aras niya. Na hakikatan, bukun majajan. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifati. Magparachaya kami lang na uno na amuin na sabot sin hadis din ang mga sifat niya. Jarir at Dabbi, Sheikh Ishaq ibn Rahaway, na kalamul Jahmiya awwaluhu asalu akhiruhu sum. In kabtangan lang si mga Jahmiya, yung panagnaan niya mangmudungon malimo. Sa hinapusan niya lasun. Wa inma yuhawiluna an yaqulu laysa fis sama'i la. Yari na. Yung mga Jahmiya mangmudungon biya kato sukal na.
gula na sa inapusan niya lasod na. Na sila yuhawilo na i-try nila tinang katukuanan nila to. Daawahan nila tuyuan nila tod biyan ini ilay sa pisama ila tuyuan nila tod imbis sara dinayon tinawayr untuhan na tas langit angkan na sila magdinay ini bukon judge in Allah Ta'ala inanay babaw tinatawag bukon hakika tinalong na ma-judge pinakada Ahmad Imbing tinayin yung mga Jahmiya ini babakanda Ahmad Imbing tinaliyaw kan ng mga sahabat at nakila si mga sahabat kuno sifat sin Allah Ta'ala inanay babaw kunjat niya Abdullah ibn Mubarak la nakulu kama qalat al-Jahmiya innahu fil ard huna bal ala al-arsh istawa di kami lang namamong biasin pa mo si mga Jahmiya Allah Ta'ala yari lupa sa mamong kami Allah Ta'ala ataasin aras niya nag-istiwa okay sambil lang na kayfa naarifu Rabbina o Rabbana azza wa jalla bedi lang nakaingat na to pa Tuhan na to azza wa jalla kala fis sama as-sabi'a ala arsyihi kaya tamuin Tuhan ito siya taasin langit ikapito hataasin aras niya Filabjin po kasamawati ala arsihi. Buklapal, niya taasin pitong lapis langit niya taasin aras niya. Nanay bawa taasin aras. Filabjin po kasab isamawati ala al-ars. Yan yari mga riwayat. Yung matakhrij yung imumungan niya. Then kay Abdurrahman ibn Mahdi. Laysa fi ashabil ahwa syarrun min ashabi jaham. Tidawero lang na sangi-ngi din ng mga ahlul ahwa, ahlul bid'ah din ha. Din ha ini tumpu kalatawakan panaiban hi Jaham. Dinamo in founder in Jahmiya. Yaduru na ala ay yakulu laysa fis sama'i shay. Ara wallahi an la yunakihu wa la yuwarithu. Tidak in point na sin himumunga sin mga Jahmiya tinawayro untuhan na tasil langit. Okay? At tidak pangatod kulong na suway sila ri paasawahon. Di sila papamikiton ba? Iwan di sila ini makatabok waris wirasa yung mga long taal ta pamin. Yan. Yan di suweri sila mamikit kay wala sila kumamikit ang mga Jahmiya ang magpamong wayro tuhan na taas langit. Yan lang takandaaman imbing yan. Imam Tirmidhi kala ahlul ilm wa huwa ala al-ars kama wasafa nafsahu fi kitabihi. Tinya lang Imam Tirmidhi Allah subhanahu wa ta'ala ada na yung babawa tasin aras. Biasin, piagsipat ti hajat niya, amin nasabot kitab niya tinamong Quran. Yarin kaw sinupat sahabat, upat imam. Imam Abu Hanifa, ang Imam Dhahabi, wa balakana an Abi Muti, Al-Hakam ibn Abdullah Al-Balkhi, sahibu Fiqhul Akbar. Ini riwayat din kan Abu Muti, amuin riwayat sin Fiqhul Akbar. Nung nasalto Abu Hanifa, amman yakul la arifu rabbi fis sama o fil ard. Yaso kulong ni Abu Hanifa. Ang mga tao amoy magpamong sila, di kulong na kaya tanin Tuhan ko, hataas at tao kan hababa. Jadi di kaya nga tanin Tuhan. Chawnin Tuhan. Hataas at tawakan, hataas langit at tawakan, yari hababa. Langi Abu Hanifa, kad kafar. Tinakupur siya. Jadi kaya nga tanin Tuhan niya, hataas at tawakan hababa, kupur siya. لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى أي وعرشه فوق السماوات. Jadi bukan untuk imian lang nadi ko kahit tanin Tuhan. Tanin Tuhan mayroon tiyampatan niya. Tawakan di ko kaya haunus siya. Na inato kupur. Sa bagi Abu Hanifa, inna Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arsh fawqa samawatihi. Allah Ta'ala na imbabaw taasin aras at taasin pitong lapis langit. Fakultu innahu yakul aqulu alal arsh istawa. Pos tinaon pa lang na tao namunga kulong na was on pa lang na nagpamong alal arsh istawa. Tinain Allah subhanahu wa ta'ala na imbabaw taas langit. Walakin qala la yadri al arsh fis sama o fil ard. Nag-iitikad siya. Okay, nag-iitikad siya. Allah Ta'ala tasin aras. Dari na kayatin aras. At taas ito kan hababa. Taas langit ito kan hababa. Kala idha angkara annahu pisama pakad kafar. Subhanallah. Matarang. Siyu mag-ingkar.
Asabunal to din Allah subhanahu wa ta'ala taasin langit, mana siya nataasin langit, taasin arash niya, na imbabaw, fakad kaparin siya nakupur. Pusbaya umamong kawin akida si mga sahabat, akida si mga nakauna to, sifat sin Allah ta'ala na imbabaw, idisbat pumato pa mga sahabat, kauno ning kalungan biyahan. Okay? Madhabi Imam Malik ibn Anas. Qala Malik ibn Anas radhiyallahu anhu, Allahu fis sama' wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu minhu shay'. In Allah subhanahu wa ta'ala long niya taasin langit, in ilmu niya nanakop ihakatan tampat, la yakhlu minhu shay', at biya kato wero mamis kanya hambok uno-uno. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wero mamis din ang mga uno-uno ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa insya yato siya na naimbabaw taasin langit at taasin arash niya. Tampaling kauli Imam Malik. Kauli Imam Shafi'i, yari lang al-kaulu fi sunnah allati ana alayha, yung kaulong na sunnah, kato abitikan na pamando siyang Rasul, amo imbiyabagbukan ko siya, wa ra'aytu alayha alladhina ra'aytuhum, tinamun kaya kitaan niya mga nakauna, mga ulama nakauna, kaya sakupan niya, pero lang kan Sufyan, ni Malik, ibang singkaywanan niya, al-ikrar bi syahadati alla ilaha illallah, pag-ikrar, tinasyahadat, walang la ilaha illallah, sino anna Muhammad Rasulullah, wa anna Allah ala arsihi fi sama'ihi, tinamag-ikrar, pagtayma, pangako, in Allah subhanahu wa ta'ala taasin aras niya, at taasin langit niya. Yakrubu bin khalqi kayfa sya, wa yanzil ila sama'id dunya kayfa sya. Sumug siya pa, mga piyapanjari na diin kabayaan niya, iban numaog siya pa taas langit, palangit, dunya, hari in kabayaan niya. Right. So in Qanini, number 1, beta Imam Zahabi Kitabul Ulu, Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hakkari, yari kaunda Abu Muhammad Al-Maqdisi, sa'along na akhraja Ibn Qudamah fil Ulu, wa rakam yari wa qala Syekh Badruddin fi ta'liq ala al-Ulu lil Maqdisi isnadu da'if. Taib, along ta isnad niya da'if, malingkan support long ta mga kaul na kauna ito. Madhabi Imam Ahmad, yaring kaul hi Imam Ahmad. Okay, yari na kilalahu. Allahu fawqa as-samawati as-sabi'a ala arshihi ba'in min khalqihi. Yari matampaling kaul Imam Ahmad. Pag istiwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala long niya. Ataasin langit niya hikapito. Tinilangit niya hikapito. Tapos hataasin aras niya. Nanayimbawa hataasin aras niya. Ba'inun min khalqihi. Manasim ba'in. Bukun siya sugpat. Wala siya simugpat piyapanjari niya. Wala siya piyapanjari niya simugpat kanya. Amoy ni mga salapus salih. Pagsugpatan nila si ba'inun min khalqihi. Ini tanda. Ini rad. Atau kan jawab. Mabi akan Ahmad Imbing. Mangka mag-isbat. Sin istiwa panimbabaw sin Allah subhanahu wa ta'ala magtuytumo apikilan nila timampat intuhan na aras. Tawakan mutang intuhan na aras. Bukumbiyat to. Matampal ingkaw si mga nakauna si mga sala pagsugpatan na simbainun min khalqihi. Panimbabaw sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun siya simugpat pa aras. Wala siya simakit pa aras. Kaibanan pa ini nas ni ghayru muhassin lahu. Tinuwala siya simakgida aras. Matima na niya. Bukun timampat intuhan na aras, taka mutang intuhan na aras. Mana sina na imbabawin Allah subhanahu wa ta'ala, imbabawin jat niya. Hataas siya singkatan, pasabi in aras, amunin hinapo sa simaklukat. Kana sisugpat na nila ba'inu min khalqihi. Wa kudratuhu wa ilmuhu bikulli makan. Kudrat sin Allah ta'ala, sin ilmu niya, sa atin simakop pakatan, lugal. Kala, naam. Huwa ala arsihi wa la yakhlu shay'un min ilmihi. Nahuun in siya Allah at asin aras niya tinawayroon mamiskan niya ang sulag uno-uno ha ilmo niya. Tinya kaingatan bukis kata na ilmo sila Allah subhanahu wa ta'ala. Ay narito kilala ho tinabang on nangasubukan niya. In Allah subhanahu wa ta'ala long at asin pitong lapis langit niya nanimbawa aras niya amo in butas siya mga piyapanjari niya, in kudrat na ilmo na katan simak katan tampat lang nahuon.
wa ala arsihi wa la yakhlu shay'un min ilmihi. So mga tayo mas tayo manghod, mga kalasahan, yari na in akida sin mga sahabat, basin nasabot na to, akida si mga salapus salih, kaimaman, wala na to nasabot ang bukang buok, katinini marahina, amo in, napatanto na to, in akida si mga sahabat, na ijma sila katan, in mga kasipat-sipatan sin Allah Ta'ala sa buta Quran, iba sin hadis, in siya, alal hakika, bukong siya alal majaz, amot in ijma si mga ahlus sunnah wal jamaah. Biyayaon na may tayo Ahmad Imbing, nakita si mga sahabat, tinasipat sin Allah Ta'ala, inda na yung babaw. So, pos kimawa siya dalil, amun ikaw libagin daali, amun mayroon sanad niya. So, matampal na, mga hunin agaran nyo kay mga ulama ini, ito akan agaran nyo, Ahmad Imbing, amu imang lalawng, mga ngambit, pagkalawngan, mga katay manghuran, yan hula. Mahuli, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.